ole thil pakhat kan soilo ka min lo thra thiam ula man nia scooty kan lei thar ve teng ka tia LBS Suzuki showroom a bong ko na ka vakala me thrit ka nei lo khop maya ma se an jinga mi pakhat khan ka mingvel kan zia tir khan kapu ku lai mi kho ni channel entry na nia ni zuk in chi bai ro atia noi chung khan ni ka zupana ti chuan pu Sawmtea lo nia chal tlang li veng fel de mai hi lo nia a thu pol lo ni box ya ti chuan mi boi pui ta feka ti chuan Bagman Street X ka lei ta kalom khop maya kan ti na sa khop maya ti chuan anu zela po til tur dong jong chu mi ron phone zel mai ro tia ni pu Sawmtea pa fel tak mai lo nia nu kan zo le dan chuan a u te po pastor ten lo oma an ko thana zai roi tu lo nia ma chu pu Sawmtea chuan Pathian hmangaihnain ka thinlung sual a hneh ti hi ron rikhoi sa he hla hi a sa phla chuan the gospel of thy grace ti ania I khongai na chan chin tha ti na ni awme a solfa hin han samas alok ila tha awme kan sakna tur ki hi I ni ton ni +4 do so do re mi fa so mi do mi re do ti do re mi fa mi re so fi so la si la fa so fi so mi fa re mi do re mi fa so fa mi re do ti angkani tani ti khana solfa kha chu du to mai la ti te po kha kan sadik chia lo mai theya thu hian han sa chini la tha homi Pathian hmangaihnain ka thinlung sual hneh khovel sual laina ti afa nei chun na pe aringa piang boral lova cha tua na nun na an nei nan cha tua na nun na an nei na tunon tlar ni na cha tua na nun na an nei nan ti kha saknon tura ni repeat tura ni thani Bukha saliang Pathian hmangaihnain ka thinlung sual hneh khovel sual laina ti afa nei chun na pe aringa piang boral lova cha tua na nun na an nei nan cha tua na nun na an nei na athunan tlar phei hi a thu ka sei khop me a tho te po cham han deu the ya thola khun te po zir angai ve deu to na ni ti khana thuk hret na tur ni ai du tok phut me ang pu Sawmtea na ron request ani